Good morning, Eba Attention TV. So, yen ya be my friend Francis Prepra obi anim na oya TikTok star ye friend 2 p.m. na oba obi anim ni pa 2 p.m. wo yi akoye ya papa jesa no odin one na mama gra share kra anche kra na ofri mu a jesa yie no anase wo no obi a kan yo pe we na ye tu anamo eye nhwehwemu ye eye osofa dagrada kra be kan bi se ewo ni ne fa kosi na so nkobo ne ho bayanka saa nkwase we nyina sabi kanto 2 p.m. when I bo wura eye 2 p.m. Francis Pepra na busu ye fie eye onua banka sa twetwo mutho ene sabi oba one na wo mu kita ban na tese ni baby mama anka se no mutuo ton asem e firi omo anum se omo busu a omo dam sesia eye doma ho no abusu a sesia brekum abusu a mu wom na ye 2 p.m. abusu am no eye afebia November mu no omo hu ade eye na se efie ho no menkumi fie ho de bia omo ti asem a ya wo fie nti amani nu awuo yi ba ma omani abom ho se wo so omo sorry na omutumi ye bibi fa na November de ye dabone wo abusuan nim pa enti we de ye betu ye papa ajaguraja ankrase papa we de afe de awuo no afe na omo hia wo mo apa 2 pm abusuan afe na wo se ugbowura fie ho na ukokuji omo ye ntie onua ba na nim nsem emra sesia me no fie me kunu ye penta enti owo Minyane ho wo babia otie no nzo meni na kasa kura awie ma ye do ne didi na kasa mi menim se ta masoma enche na makowura edem nti meni ko kasa be kakra wasa afre bi late what is happening wo fa phone koma na meni no enkasa na mse aden ai obra na bebia me ye adwuma no wakoto aduane aba den na ode baaye no wakra se omo kwakoye program ewo baby nti ebianu bo wandidi o de ne so no se okocheke ade abasisi ansa na obedidi no wako program no na okache ne so yo wate omo tena moto so he kakra ote ko se ese minyo nya accident serious omo de ko hospital nti baby odani aye critical condition ndi kache wo sister nyame no kure mekunu kan ye no atale she babbo man fa bia nche na me ko yi sika ketwa bi kitae me sister so na fa na oboa ne ho na me so amlikam me nua be man kwampo se jabuta na oba me ntina moto ne so na me se dabi munye ready me di kan wo hospital ho no mo ndi mo so mo mra ni me ni ko moto amete so no wa we kura anya me nya do kan ga me kwango bo sa so de ma bo obi me di kan wo hospital no me ko ye no e do me puohia ho no ano odi na me hwe me nua ne da ho no mo pa na aposifo ya yire me ablane me pese me wuram bi efi se na nyese na ye hwehwe ye ne na ne agya enua 47 na yaka ono ne ye ni da so makokuma se me kwama se aye me nua akasa da Monday no ma fe me nua ni na chat se bro me ra ho me so fiti 4 o'clock na ma ade achi no sister dey na me say ye ma me wuye no November ye mu na ye bedi na fidi daw nti me hwe movie bia omo kunipa no na ekonya ne ma re ho na ma sua ma ade achi ya sem che say ye ni obia ye ma me ne papa nyina frata se fasa asiso nkeni afo ye nim say ye ni beje ne nso ena ono nso afim che say afibia ye nti asem de ye bedi bronya bia nkase ye ni jibia arehosem this year so nkin say last year de na atwam nti ye ni beji kakra nso na nso hwede asan asi onya accident ni phone obi afa ni phone what does sunda ye bi o hu bi we ni so na say enni bi kasa cho because na dan for ba ko no your record video ni say one day onya da ye bi ache ne se mo nya adwuma no nkoso enje mo fanchine ni monyam ase wa na oben o pa no wa hu bibisa me de dana ofrim na obegina me so na frida de nya na mindidenti as endra mi yem le pa me da ho na asna meni ko sa me ko minim bebia na me ko de emu na me hu so abom se sore akra na efro many tina me yanka kanka frema
Mom pelu could blame again. Me no me send him better. Don't watch him in coin say. A cranity. It's me and more than can I say. I may find her in a banana. And only and somehow I catch what I am. Say I cry anything I hold in a car, man. I say, I know you. I know you. I saw be in this way. I am the crime gender. If you don't know, we were human. To me, I'm a quite. No, about 5:30 to 6. And I'm about once and I. See, I'm a buyer. No, the point you man, Miss say, and you make on piano almost that. One that's not opinion or friend is in a home fan. See, almost side and then go to and then go fee because program near town near more. See, I'm on our one to town and your fate. Obinka so go bebuki by price na sia no nti amount me anko de anwumre no na me yese ene mo me nkoto aduane no ba on the no say stay wo feel no obekoto aduru ansa na waba na yakwa akudidi ti me ni 2 pm na yakoto aduane from yadwumem honum to ekrom no ekwan bia nhyɛ da anwa na yakono na sam street bi da street with the farmers cropon do nim cropon ni we ametre no eduro junction saa de no na potos wo saa street ni so na omo fele potos na wo nti normal castle normal block road no se na be ya car fufura na ase moto bi antumi metwem ho na o mesai adwuma na omo ye nti me free agapeti ko krom no me hu se moto bia park wa roller store nanim light so sata no madum light na light off nti me hu light no na light ne da kwan nim se wa ya light o pese o si road ne so ba no wagina no o movie moto ne just so light so nti me hu na me se moto e de e bia na wa ba road ne so tiesi road nim na moto no pem no di 2 pm no ultimate now onya we say boy ni betiasi road ni no me na phone so kra na ade nso say kita na aduane ekoto na kita no na ya crash na oko soro yasem Me da se biem se wo je bread twen me oba tampa travel to express consultancy for ne so ma se wo betu kwan papa pa ho dwo wo m dia from batampa na onyo mu ni nkomo e for akwantu sa ekua makra